Resihong kishakil, shmakana king anakek alike bejay. Taban to shirli Dios. Hoganak kilat ishakil bech. Kitos chocho la mamara, la ana, la chukwa, kitos chocho keb la suegra, rah kilah aleboma ke, rah matsertana, mukukarte kila mama tara, tarah kishna la belom, kitrah mak akana chinan, anirah nakwarchak at kanakwan, arinah nalokok hunakang mata ko siya, pero kami nakatbeki, anirah nalokok rekirah mak anabekhan. Pejan, yahan ang aplaus siya kreli kawa Dios, maanirah. Marekwa ko na belom mas nakachra na nagkulo sa trabaho na siya ko na chinatom chanage. Pantio shireli Dios. Kikwa ko na belom mas nakachra pantio shireli kakwa. Dios pantio siya kaya swag sa katre. Saka mas shabi la yung mas nakin siya sa katre. Nagakilat belom ki mas nakachra lagi shakil. Marak paklista akwatin siya pa nagkulo sa trabaho. Kway akwatin atin siya na kaya magkachesh lo kaligis kaya Dios mas tara. Anjo siya kiri na bet. Anjo siya kiri kana siyon siya kiri sa ako. Pero mas dikin siya ako sa katre. O kaya nak kain kwa sa katre. Magkachin siya kalep ni nabek chukwa bek sport. Anjo siya bran kwang kola o. Anjo siya bran karakep ili kana kachukwa. Karakep. Es alalbek raumak le mama raumak le papa. Warulando kana kilina. Raumakep. Sa hukutan tel sa iyang makachite shluk panukin. Pero kung naktohara na kachutub kibla o lalbek, makachina lalbek kakish amesh ko. Yausit ko tiru hunchia brikish na shtukwa. Kakish amoks ko. Brikish na shtukwa liish. Inga china charat ni kilish na. Huk amok tas panuk amesh panuta ko wiki hash kashon jire kabla. Katina kebli kana kachukwa. Ushika toruk chichal pero kapok kakep kayo sa mama masalachol salin cholain ulat masalachol salin chola kwa manto sheli Dios di mokep chak tingkat turuk chichal mokep chak pero kung kailan makakuna kag osep ta kana kachukwa tok salirailal tohan nakachutup kip la oli al pero tok kawan makusuto nakachutup kip karakeb li kana kachukwa koslok ikeb li kana kachukwa ko na sheli rati ni kawa Dios kana karinig ni raker kilirati li kakwa nakwas panuki kulit ihok. Sa special am kanangelina ut kawarolando. Umengkay siya kawarolando kaya umakeri. Ang patsu sila chureb lah kakeri ng Iglesia Katolika la seibat kachutuki. Totiho ko sa special am li kung kapalain. Kikuan kesut lesh li alalbeh no mengkay siya. Kilesh lesh li familia no mengkay siya kitsa. Marinig kita warasa sa lechu am sa li kung kapal. Pero diyo makarili kakwa. Siya kesh yung lesh tinamiti ko. Les las kagelo siya naman kasyak marila di ministri kay nagulak ang kay misionero katikis di hoko. Kaya ko nakabit sa adorasyon laesh. Ikuan kesh laesh lalabeh marila ti telom marila ti iskalbeh. No mensa. Ti hong kesh shirish le nale chukwa panto shumakre di Dios. Patios kakwa tok chocholi mama tsaka tsreli Dios. Patios kakwa tok kwas kawilali nali chukwa tsaka treli kawa Dios. Porque tahula kulihonan le mama ta el sa iyang parchiteta ma parchiteta naktok kawe manakwan antio shoma kare Dios to shin keshiruli kakwa o kanak ti hong keslesh ni kung kabalain usted que tauli rali sa lechu pero akreli kakwa kik sa shpeleru chichot pero kwan kuri Dios na ten kanikes sa lirailal sa lichakilan nang eshkavilech olut ke umakech osh sikbali kaba Dios. Me cana berim sero choch kutan domingo. Me zapa berim sero choch kutan domingo. Ayu kesis que basto ali kaba Dios. Ayu kawarolando, ayu Angelina. Ayu kesis tikbali kakwa. Ikwa konal se zapa berim sero choch domingo. Pato mas kuibale mas ali Dios. Dijo ko sale ora lai. Kakwa ali Dios. Tenía 39 años. Dios que su habla cristal.
con alguien ya va que te dio. Salichak Bilal, Salichak. Pero mal Dios, ya que Dios. Nexatet ajish khashmal ti dio. Chakena balish